26. septembra počinje takmičarska sezona za ekipu Knjaza Miloša 2. Kako teku pripreme? Jeste, 26. septembra, još 2 nedelje imamo rada ovde u hali, imamo veliko breme zato što smo 2 godine uzastopno bili prvaci prve lige Zapad, doduše ove godine će nam biti malo teže iz razloga zato što je dosta mlađi sastav nego prošle godine, jer je dosta devojaka otišlo u prvu ekipu, otišlo u neke druge klubove, otišlo na fakultete, tako, međutim ja stvarno verujem u te devojke, oni su već njih 5-6 koje su 2000. godište već bile uključene od prošle godine u rad druge ekipe, tako da su dosta upoznate na načinom kako mi to funkcionišemo, tako da očekujem, neće biti možda ubedljivo kao što smo bili. Moram podsjetim da u prethodne 2 godine imali smo samo 1 poraz i 2 nerešene utakmice, neće biti možda ubedljivo kao te 2 sezone. Nije ni cilj neki da mi stalno budemo prvi, to nije nešto ni prirodno, nama je cilj da od te generacije koliko ih ima 20-ak devojaka, moj zadatak prevashodno da probam da pripremim bar 4-5 devojaka za prvu ekipu. Naravno, moje mišljenje je da opet, da bi one došle do prve ekipe moraju da pobeđuju, ne klasično da moraju, ali opet će preći da napreduju u ekipi koja pobeđuje nego ekipa koja gubi, što je normalno, tako da oni imaju stvarno, iako nemamo presije, niko iz uprave nama ne kaže da mi moramo budemo prvi, one znaju da im je to obaveza upravo iz razloga što su 2 godine devojke bile prve na zapadu i moram kažem da smo mi sad jedan mali kuriozitet, prošle godine smo bili prvaci prve lige Zapad koji je bio 2. rang takmičenja u Srbiji, a ove godine smo kao prvaci ispali, igramo 3. rang zato što je Super A i Super B, s tim što se nadamo da, kako sam dobio informacije, ukoliko budemo opet prvi ove godine, to je na kraju sledeće godine, da možemo da uđemo u Super B. Tako da pred devojkama je tu zadatak da probaju da stvarno odigraju maksimalno koliko mogu ovu ligu, da probamo opet da budemo prvi, da bi igrali malo ozbiljnije utakmice nego što sad igramo. Vi ste pretpostavljam odigrali već neke utakmice u sklopu pripreme? Jeste, odigrali smo 2, ne igra, druga ekipa stvarno ne igramo mnogo utakmice, evo u 3 godine odigrali smo samo 4 prijateljske utakmice. Ove sezone smo odigrali protiv Sloga iz Petrovca na Mlavi, to je samo jedno poluvreme protiv njih gde su devojke dobile 5 razlike i igrali smo protiv Vrčina gde smo izgubili 2 razlike. Međutim, nama ništa nije donelo ni ta utakmica protiv Sloga iz Petrovca na Mlavi što smo pobedili i ovo što smo izgubili iz razloga što smo to odigrali pre jedno 20-ak dana, a nama tek prvenstvo počinje 26. ali je bilo dobro za devojke da vide gdje su i šta su, s obzirom samo jedan primer da smo prošle godine od Vrčina tog izgubili 19 razlike u mnogo jačem sastavu nego što smo sad igrali, a ovog puta izgubili 2 razlike, mislim da su devojke stvarno na dobrom putu. Ko je prvi protivnik? Prvi protivnik je povratnik u ligu Sočanice iz Leposavića. Devojke, one se nisu takmičile prošle sezone, tako da samim tim što smo i prvaci, što nosimo ime Knjaz Miloš, mi smo favoriti na tom meču. Naravno, favorit na papiru i na terenu nije isto, ali mislim da stvarno devojke veruju, što je najbitnije, veruju u sebe, tako da očekujem da stvarno startujemo sa dobrim rezultatom.